u ime porodice da vam se maksimalno zahvalim što ste došli da ispratite našeg oca, muža, dedu, prijatelja i kuma. Mnogi od vas koji su ovdje su mnogo više vremena proveli sa njim nego što smo mi, mnogo ste ga možda i bolje znali. Ali moj otac danas nije otišao. Dokle god je njegove muzike i dokle god se svi podsjećamo na njega i na njegovu dušu, on će živjeti sa nama. Htio bih još jednom da vam se zahvalim svima koji ste došli. Nekom se vrati srećom i po dobru. Pozivam vas da komemorativni ručak, familiju, kumove i najbliže prijatelje u Vili Jeleni ko ovdje mogao da dođe. I još jednom hvala vam svima i nek mu je večna slava.